Yadruso no ye Badwam so kase medin e de anoche wa badwa se wansem no de obetie bi ene se Tema West MPP mpanimfo bi ya won makobo apro wo bia ya wo chodin no esa ko achi no wakonya enkwanhia sanso na MPP amanyoko ne mpanimfo wo mo a ehwe abato ebekoso November 4th do so no wo mo sigina ye ya wo kire se wo a wukuta dibre e wa mammo yi mo ro nya ho kwan se obey agent ama obia nananom no manfo wo mo wa tebubuzu chema wa ye krado asrafo bia ya wo betena no wode akire empanimfo were nsama hudo bi namde so bo se Badwam so kase DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no YouTube uzo de live Adom TV wo hwe no na wo like na wo share na wo subscribe wo shia me a frame anoche wa ba ajwa se wa fe semle nchemo no mere to so amount yakase mu ana yede to edwa se Tema West MPP amanyoko ne mpanimfo enipa ensia ya na wa makobo aprawo bia ya edi ntwere sonko no ekoso no wo sa wachi akowonchi ndi se worum ekonya enkwanhia na nkwanhia ni mo na beto dwa se nipa bi ni de Dr. Fuahwe wo mo yi wo mo na emu nan ya aka de ogusu ada hodoma mpanimfo ehwe wo no me manu emunsia after a call limited registration we say your community to on the spring tax and you know chama we apon chama enufie no nya be say 9:45 na chama ti say kan akobo awon asem we mu say organizer car na na deputy organizer car na schedule of never born na me say sama sort but you say the car na say and no uhwe say the omtiti ona na me sinyame ayi bi dem bi monyeku sinyame oni yen ediniye Ochosisi akoya yem hihie pa na nso oda yaresabia na emergency unit ase se obedru honom no otimi gina won so ehwe wo mu nyina doctor so make say patient doctor confidentiality what I say but me hwe me mano said the no me mbae and said and no me my stress na there was a binya fracture na dey be show opinion there but I am happy and encouraged and the kind of professionalism of the accident unit doctors not the share prime word in there but and that's all fourth no di yi Frank Tudo begina MPP amanyoko no anim de akosi na fempino ene aduonu na animo no ena wo mo ehwe se abedwako a wonom ene hwe sa abato yesu asatena se gina ehwe se wa wo dibre e wa aban yi mu bia no akwanya ni honom ma se ubeye agent ama enipa ya wo mo ayi wonti epre Frank Tudo dibre no representatives are here candidates representative nyina ba ya na yajitu mu say government official bia na delegate bia ye agent or any of the polling station the idea nyina agi atum na yesre on say one nche ye one candidates no on mwae si de be ya abaye kotui bia be hu say mwae fine Francis Adeni mu ya ono so epe Frank Atufo dibre yi enso de tudwa se wagidi ye pa san chefo fra abedadwa no ebeboa ama bato no mu ada ho fan ma perepere yenso ayedwuma wada obeto aba no unse bibia no untimi nya nto sa eni obi akwa obekwa akoye de wope yempese obi aso bekwa akoye de wope enti no ye the electoral commission ene behwe ama delegates no ya to aba enwechi Fred Oware ya ono besi mampani abedi akire Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia na mu so editu dwase wan de wo mu enam kwantempon so a woguso edwon sam to esi ahene ne eto ahene fo anim so obeto abama won sa ada no enu nti asempo biara abato abedwaku no ebeka na nhye bi obaye no wagitum sabi ya abato no wini a enye deda wo ye no committee ana demonstration we no krom na ma woni aba delegation a obehu omo akwa mo fie no omo akwa akokasa no eno na mama ya to aba ma Bono apoye mantem no swafo ene atebubu mensi no assembly na nanoma trankonwa ya wo mo wa atebubu aka won ho abomo de wani akohwe bia ye ya mpedifo etu asi wono mo sese wono mo ensa eka Milichi Barracks meche bia ya hodo ya asrafo betena no a ewo se wo mo ema won ba bi odi wonti betu wonti no wo mo akwa akwa bia ya wayi asi wono se asrafo yi bedru pe eho no odi wonti ebeto nema mo na ye we bisufo
the best and anonymous assassin. No more NGO, or more year or more. Or more for you, man. If I say, you may do more DNA more change now. How can you Charles Sackans? Yes, this is Minister. Pepe can you crown say, and you may be back to send us for bar. Charles Sackans for the part time. More Muslim. There's a more banner the same development in what you want. No, Mr. Charles Sackans, Pepe, the moment now. Papa. Na abaha se be chiro mo so mo hwe na ha ne ye ma wo mo dia ene o metna Enwachi bono mantem soafo kwasi adujana enso kasa ye kyerɛkyerɛ mu aban ne modern ba bobo epesa asumdwe ne obambɔ nsɛm no otumi yire mo pampe ye wo my Ghana emo. For some time now yet to stabilize the situation. Yet the military detachment about we no so to Ebayana as the Minister of Defense. The country say on person who set up barracks my the 3 separate barracks and I share the Bakuba Eastern Corridor, the Bakunso Ako, the Northern Corridor, and the Western Corridor. Yanko Mori na arehosem efri ho no eba ene se premix fango yibi ya wo mo ahye na nkure mu da bobo ye mu a wode nam ekwan so ene se efri bobo ye ni mu ehwe ho na hwe ho no no wa na soja e ma taxi bi ya na si ni ba bie eja to mo ma hye dwere be e wo Mori ye no abura asebu kwa man kase bense ni mu wo mfimfi mantem mo video ha kwa ile ina moto isi mitiro fana bobo ya sumo cha odaba ante bia no meti to mujo meti le foto ato fu foto na akwai ko bia me side le mo de foto tu ati bi o ite foto na atu akọ asasana na ko ansodia the best second sana atu dia zina moto no o movie ya ko ni moto no cry jai da mana jan Maame kase enso ewo soto ewo kwan no enchen ya ne soto mu nuoma nso eja no eka no ahye Kwakupani enso ebo aye ema otimi dumgye no kyerɛ sɛ maame no ɔda sa sɛ ntifu no potro na so kwai no no ɔda ne brada ne kan se brada ne kan na so kwai na jijina wonom ensem emona yenko Ghana Integrity Initiative etwedete a sejen emu mpedimfo asi nkonwa na we no African Union Convention womo emfishia aduonu a wagitu mu se obetu keta hyehyɛ proye ene kankan ne dwurimdie ase na Africa wabɔ ho ban na ɔman Ghana ye free mu na no wɔhwɛ mmara yi a etia saa nneɛma ne nyina na wabro mu ye nhyiamu ne wiye no na betu odwa se Ghana mmara ne bi wɔ no mo a edakrata so keke enka ebe ya wonye nsakyerɛ bi wɔ so so a ɛwɔ sɛ mpanimfo no wɔ nsatim so na bɛyɛ mmara. Our Conduct of Public Officers Bill, which actually is going to incorporate a number of the provisions in the convention into domestic legislation, is popular among us, which has not been done. So we have been pushing the executive to ensure that cabinet passes it and lets it go to parliament, and parliament to pass it into law. AU eni swade wono eni sesen kasa amre ye gitumu wi a etimi didi dwuma e ma ne nyansunsanso e wo manfo so AU advisory board member awo kasa etia keta hyehyɛ kankan ne proye e Kwame Adom senanu no de sansemi etudwa. Over that period, what the AU expected was the country would pass laws that align with the articles of the AUCPCC. And today we identified that, by and large,
out of the key articles, Ghana has aligned with 91%. At the law level, we have passed the law, but at the functional level, where it's supposed to be executed, we have challenges. So, access declaration, you see that we have an issue with its implementation. Na meburu bia wonom ewo kwawu osubin wo mo de won pena no kwasi ada bo wura osubia himfie wo hene wo hono ekwoche no wuro ne ntoma wie wuro ne namu mpaboa se wogina wo peso etu ohene ne no ena kwawu obo himfo kire sa amamre ne amane kwaso ena wonam edisi wo hene ntisa akwa no aso do fade tu ohene enti ebeya nka meburu no ma adwebromra nenso kame yasi wo gusu asha himfie ho menei na nanom ne mpedinfo stressa posifo mra ho sabia adwebreo ebekoso na obako Daniel atubi ne nanti ne mani bi ka ba se omotu ndikro to mo di ambassa omotu de dem se omo se atu mo nya mo na mane kwa ni capacity of the team and say we so many we atan ya ko ni the team le kase si ani to ani fo mutu o kamu bia bo ni nju sha za ta na tina na me pamo mani da ba kwa enya mamre nya mani mutu nju block one o tieta buya eza kase obo ni ne pon eza kase na busua na odamu na buso pon nju sha kase tina tin to mo tuye enya mamre nya mani eno echi akwa mo hino wo ko bo na naije ankama asafo aka wo toso nan enso edito maburu no nim se enya de obetimi de won pe etu wo hene sa isanse enya mamre kwan enti dia koso sese ya no a mranche bi ni pa bi di tumi ahye o masasa o mutu enya sa kwa na sese o mofaso ene ye tu wo hene sa so obetu wo hene a ye bo le charge fa mamre ne amane so na se bono na wantimi ani bia ne hu sa pa ofon na amamre no kire se sese tu na ye twadwan abu so Belana titina ni maxima traditional council no eye awulai amehie panyele ya wotoso miensa na nana ede ensem atudwa kire se oba ne potem ho no a efomagudi etuo ya enamra kwan so de kana se galamse no kwa na ekoso wo potem ho no na wo se no kra no ese nsuo sensase ese kwaya hodo no de sa hadwe kwa ne se mabunu de wo ho ahye galamse yi mu ase wo mu hwe sanse nubone na wonom etwetai nam so ma se de ne bode fosi mama no homre so walembele ho no hadwe ntimpanimfo ya wo mu ka bi wo mu ma wadwen ene we animra ho ya wawu wo kwasi wo ho a wonnim wo papa no because ofi bibi no aba na by chance ojibi se kusha wawu oko iti ehwe kwasi na ekoho a no mo pi no na mekunu sa wadu ye won edri what friend that osese amafo wadwen na nyeme pi efi wo wo ba defect pi wo mo fo nti onye bi na meka owo ho mo fu Miss America in there yes we hear one but there is if compared to the bomb no nye galamsi eno echi ro hina oba kanta na na aka hu san wotoso mienu enso ni adom kase ama ne boni lote wi atwetwe sansem yi hu nkomo do madam the sister wiase na wa aba no ahwa yoro ho na dwuma ye nyanye ehun chena se de ko ya drug abese wo life nti masra manche no na meba wande wonto ho fi ho na oya dinu para akwan wa ro wi agbo anu o dem bi anu mu bago ame nti pa ho nche o mo ho ban me hen adam ndu no o se manche no aka so ompen dodo na o fi de minya dwuma nya minya bibi nkodi ano no mko chimi no de kakra ne chi onyo de wi nso so a ha no da so ho nya da me de na ye no bago ama o ha no we fi ho nti ma pa ho nche na ma won fa akom na ne brinti onyama onye de oye ye free elembele ni emejina Ghana Statistical Service wonom akache na mu mpede fo ye hwemu de abetudwa se e free April bosome no kopem June bosome no hwe my Ghana ene economy na na emu atre kakra na no ha mu nche mu miensa achiripo mienu na wo kire mu ade toto afrase ho 2022 ni mu e free April kopem June kro no anu a emu tere de ne nso na gina oha mu enche mu miensa achiripo enum enti wi ana se na achiripo no sa kire kakra ba ho kire se afidie no ensa da ampeja sa afrase atugwa oye
Your GDP estimates are Ghana for the period April to June 2023, or the second quarter of 2023. Now, in the Ghana Statistical Service, that to go there, at the second quarter 2022, to second quarter 2023, final value of goods and services are produced for Ghana Hano, by 3.2% over this 1 year period. That is April June 2022 added to April June 2023. And what you wanted to abide and him say is a honomwa. I was with me Eddie Guaquam a Badwam may seek a sum in this car service yet to toss my aban ordinary on near dam 3.2 year announcing day. The government ordinary Bokohuni subsectors in the Dayada to join the agriculture or Manamudo by 6.0%. Services 6.3%, in the industry or contracted by 1.9%. Yes, as if industry now, the Yapede are buying ordinary conde, damn industry our contract by 1.9%. The more contracted construction, nitty production of cement are used as an indicator for only the quarterly measurement for the construction subsector. Yes, this is the 5th consecutive quarter construction while contract into a total share there are buying now dream boko the disaggregate into oko agric there, although you 6.0 growth rate in agric, forestry and logging or contracting. Ghana Statistical Services one more and semi so na major na bedwam so kasi abje so one pay no medini nyina esie wo hia me a eya frame anoche wa ba ajwa se wa ye da ye ho aba na ye ba ye online portal eso nsam ahodo no ye be pense mu ama enko ba bia ejam so eni na ye jira ha no pay na ohwese de enkroma ho nsam twaguo wo TV ni so na wo so hu no se na eya fofida ne eyo saje for Dr. Kwame Nkrumah na woda na se ebubu sisi a kwasi be ma ye mfie ndodo wote ase akwasi yi adwa wote ase ago mfie se enen ko wanya oha eni dunan 114 years wow ye won September bosume de toso adwenu baako afia pem ahankono ene nkono okay 21st September 1909 okay and a war Sergeant for Dr. Kwame Nkrumah Okure friend Nkrofo in the Western region. Okay. Afia man graduate and nimfo etu ni free akonya kese so enam abantugo dwumadiem se wuyi emfinhia nwotwe ye de ahye constitution mu se obia ba umesum finhia nwotwendia enka kamam kabia mamuo no ansa na ye free soja mamuo maba ne etoso 4th republic ye womi na nka one the longest serving elected president of Ghana. Okay. Onye finhia nsia ewa akonya kese ne so. Yes, on by a 99. Yes. A 9 is one. Say nanu wako enya akonya ba kwa. Yes, akoto aba. So wonya akonya kana sa ayen nwotwe. Be friend dey asa ayen nwotwe na ekosa akoye NDC, NPP, NDC, NPP. Free 92. Free 92. The 4th Republic. Ni fa etoso 9. Oh ya mamuo ni ehie mu no. Afi na amanfo timi enya enwotwe. But Osaji for Dr. Kwame Nkrumah de until Seku Ebesha so Ememu in 1966. Now only the longest serving president of the Republic of Ghana. In Finchia basis sia enonya Ghana akunya kese ne so. Ye kan ho asemu a adwa bebre. Ghana de nipa bebre kura bubu esu se Ghana fapem ejina Osaji for Dr. Kwame Nkrumah eso. Ebim kura fi se onna se bi etwa Ghana fruma sa so ne die ni mo se osadom ya santua ya na oda yemu ya odi enim ko esakese se yenkoje fa hodie enfemfiri aprofonsem though ebim wo makasa reservation say maybe just maybe it was too early for it na Ghana yen sanso ye tie adwade sana ebimu ehuno because ebimu so hu ne say
Sasamo can say the black man is capable of managing his own affairs. No, na kure. Kone kura so ye capable. In fact, ye dani amamu de show Sergeant for Dr. Kwame Nkrumah ensa no. If you shabe se miensa kwone na na mamu mu, e no sada ne Ghana's kasem koma IMF. No, so the first person to take Ghana to IMF, ni power, free possible in so we are capable of managing our own affairs. You bet to 2 years that is it. Okay. But it was the same person now. What do you call IMF? Ebia na Ghana suffocated us at that time. Okay. Until now was say oji free nkro. Ebim free say for example when so South Africa how you so rabrochire. Yes. Abrosan no timi kan ya na. Ebim say ye nya adaje ma abrofo ne building ye man ni ye ma ye ne a. Ebe see 2000 kra. That is it. 2000. Nanka ye man. Kaga na efe. Don't forget say before I ever gi ho free kwese benefit ansem me dis ka fe the pounds. Sika wiase nyina na mu oduru. Eni bina na yedi. Kenya ne send yedi CDC ya de bia na yesu CD to dollar. Ifro ne bank kapre ne mpeswa. Eni re bebura. CD mu. Yedi aba bedri. But se bi penisi adwo achia enyemu yi. Esne kasa bebu ode nyina. Sinto naba. Yedo mana hyensa. Sisi bro ni bie no a record so sabaji Ghana bie. Tie YMF, yes, that's YMF. Obie no na adwen so sabaji Ghana atete ye bie. Sene Portugal fo ne nkrofo ne ba ye ombeje Ghana kenten so no. Eso bia nya obi aso ahye. Obi ekura ne kakra. So it is up to us say yenso ye be fair man de ahyensa say edo enyuno emero edin ye na ye manie. Yenso your child no de man any. Yeah. A land of gold, land of diamond, land of copper, land of oil, near your war, land of cocoa, bauxite. Land of bauxite, land of timber. You will be biao. You will be beer. Eh, na said you crash a one about some woman. Yes. Say you are from. Yes. Nina you would. Nina made a chair yeni. The be I'm sorry, Musam say. Dear na meet me, I dear mamma mine, am an I far better than a drag. Okay. And yet, Nebe dear. Sebe you, you, Ejinane washer yen, Ejina yeso. O man say ya, a segui triso. A ye my. Who say, and a Ejina, why a come bump penny for a snake tremuco. Ya 1 to 2 near maybe ya may infant to my pen friend triso. Sa na ye na adru yesu no ya anya ye bekwa mankrofo bi nsu aba abebo yensu yetriso kan penisi asamando your mind eti na mpanifo si obi ewu no okwa ye mana mande uwu a ensan ye ye bebo triso abwate said ye nkroma efihia bebre ni a wafiri mu a still ye celebrating no ye bebo triso ama wate ye nya fam die bia ye man no MPP, NDC, CPP, PNC, PPP, UPC, ni ade nyina no ne nyina ye Ghana. Ye kabom gitue mo se enya amanyosem ne pese ye. Ye ma ne pese chichiri me ma ye krabetwa. Ye bitimi ayama na broso. Ade nti na o se me duru kwesi bonfita akromu a me di traffic light so. Na me duru me ma mu di me fi se ma ba fi nti no. Chele me yoga. Aha sashe wo. Eni ye yes, ni ato ade ato. And so hold the best bag you could do. Yes. Who dare you so benam ayi America bontenso na ukuta. There be na wo fere. Emma in fact, ni di ka say Emma utrim ene number 1. Ni sa ne belt man na wo ye. Ni di kan say unya tisi America bontenso. Na unya free. Unya fro, unya wura kotoka na akofro plane na. Omugye suban ni nyina wa airport wo. Yes. Oja Ghana suban ni nyina wa ha. Ibitimi ayama na ye. Ebetimi ayama na ye. Ghana say you. Ebi ayadwu ne be ya na ye say omana there be omani say ye. Omani be ye ne be ye gina brana ye bone so. Empenfo na fire for wa fire for because of enkrofo ni nipabanya ye. The day ye betu na dey see from say na ye ntrase mu obi anka bibia kekentwam mfa nkon no. Empenfo no was set up. Me pa cha ohwehwe o ma be ye ya efiwara e ma ye wate.
Sitne be ye. Sitne be ye efri ye nara. So manu be ye. Efri ye nara. Ya mo ye bre ye. Ne be ye efri ye nara. O se no wani abra peso tu kwan kotena America. O ka so mo ye ne sene na wotena Ghana wa ye ne ya. Ko ni baji wo. Na no na menam Asante Achimagogo. Na me fa ho no mo a be si edweso. Okay. Na me hu so ma ye ekwan no e wa chire ho no mo ba bia. Wutimi wuram ti wa hu hia so ba be fa konongo oduma se ko nim. Okay. Etimi free Asante Achimagogo na me wuram ho na me hu se o ma ye kwan. Na kwabra ne kura praye. Na chipens no de aka na kota na ntumi antare no. Osisa ko. Pia ni nyina gu hepa mu anu aso de ko fi. Ono so de ko fele ni fi. Yes. Yenye ni sa. Osisa de ko. Mom yen sa o man no. Mo de ka aman bebre on mu a o firi ho Ghana e ko so a onye visa. E na Ghana for nko. What back our mass. Is the going here so kwan your mind for free. Yeah. So ko what back birthday ni. Yes. Satan ye ko na kwan so futuru. Santo asem na okay. Santo. Okay. Satan ye yira me sibe bia metie meto aso ko banimu a enka medu nsawam. Nsawam kwa de ben. Ye ko what back birthday. Birthday yeah. Oh, baby I metie say me wo fanko barrier. And na be feel ko Santo. Me to aso because me be a Google map they told me say 31 hwan say na me say awurade mawu. Me to aso am say enka medu baby na me ka sisi ekonomo. We ekonomo yeah. And I'm the course Santo ye kwana kwan so futuru. Nya me adome je kwa ye birthday bo hu de da na mu we say ye ma wo back na wo bobo. And na mpanifo ye aye kwan yi. And ye 2 weeks. Okay. And o mu fira so mo ye. Na wo hwe ka wa load iron rods. Na iron rods na no esika kwan no so. And wo kwa na etitija. O say no adwa. O say no. O yo abeka say taxpayers money ye de den. Yes. Yes, obese no akasa loosely. Obese no bi anya ne hwe. Taxpayers money ye de. But a lot of projects and infrastructure development cost so ye so ni e banti. Yes say no. Odi officer mo bi so ntene munya adwuma na adwa be konna se be hwe office won no na awre ko. Wasisa ne na egu table so ne mpaboa so talking achia se bibi say e bo no se aprema afo shu bi aka ha na awre kra wo. E ne ye hu say. Here ni ba te se me umma na konya kakra bi so ntena ba bia. Wa ba. Mesi adwa ya ma bebre won ma ofri Ghana e koso a onye visa no twia visa fi. Ha ho. Ye mpe kokko. O kwa America ne $160. So benya visa nko se onya nyame nko denim. Afiba ko bitimi apply enum. Ni nyina be bo. 5 times ye be no. Who ko you guys is almost I think 100. Omo betum. Ayo. Omo se betum. It's because a man for my cantoma dinse say. Ye be ma ye ma no ayeye. Na obi si wudu embassy pa na hwe mabu no awie bo mo nso to mo so. Opeso free Ghana. Tina na ye o man no eye me se ye temamfo no. Yes san yesu a. Adwo yes san yesu a. E be affecting penfo na adwo. Kwasi e. Wo na e bi anyame aye wadom na wo kwa obeba wo. Obi nya akwanya no kwa onsi na chi because say obi ye hunu say ye de tumi man krofo mo kwapre mo no mo busua no mo nananom ye funu wo so wonya politician me so benya ma adwe say mekọ aban mo na makwapre me man me say no say the first dey cast heaven is our goal no now Ghana abrochire is our goal wo pena what ha you get it because obi kwatena ho no bosome nan kora ba ne destiny ne shebre nyina asesa o year of kobetuaka okaso obesi dan wa Ghana ha no mo a okọ wan yi obetima ton kan asase kwasi me ne ya betena ha no be 15 years ti so obi di cheye yo ni nyina ne sa adwa yenso teme wa ba ko de no to e because adwa me yesu ne say yentimi ton koso da bi ankase ye gya ye man ne wa ko obi man so ni ye na enye ya nko ye gede da bi adwa because okokoko abesa aboachi o pa na abeba enti na obi ka na asem say Africa eya musie ye ma Africans okay say Africa ni nya sika okwaja yaresa wo China okay say Africa ni nya sika oto Japan wo UK okay oye investment wo US okay ne mako school wo Germany okay any other countries but wo a near high plane number near the sie nti hanu ye baby a ye sie funu okay that is Africa nkroma Africa no and na nkroma Ghana ye sie funu. But you see, mummy nyina nka mo. That is where we are at this point. Yes, that's our narrative. Najua
And people are getting tired. Oh yes. And for bread. Me say tell me to me go school 3 years. I be a manya nursing bi. Na me me degree we. Na me say akwanya beda ho no mo a. Me apply because hono yet titi aboso me menya be $400. Menya $400. Minim nursing ni oye adwuma opantan. Hwa abodamfo mo mu no na ma na obi chesiu. Me nipa bi kwa do say what the mic. Okay. And them say get now I find sim boy man no man broken heart the mic. Hey. Just say odu ho na wonim de na nurse fo ni bi koye mic. Na ge dim bi kasa no. It say ono pe na hwesa yarefo no. Oh. Na oba mic tena say na ade bi bo atare mu apre mic uti nyo so wa nunum na mic na wa haye che say occupational hazard so ka na to so tie de na dim ka no 1,002. Nene uba kora ye say. Ofro trotro e say. So, it is they are not being fair to the youth of this country. 1,200. The data and the data for 399 Ghana for 180 gig. And you internet and so abe necessity. Internet. Ghana by this time and kase uni internet. 1,200. What the 4 million to data keke? Obia so to be in country so you can live without data. Because and you send you mail, you may cry a query near the mail, internet national denam. And the data, as at last year, auto 399 cedis now, near about 250 gig, now 180 gig. Nobody is saying anything. And from our day, mammy, now I was at a word, you said you missing you soon. Oh, mammy, bank statement beyond me who said you are not sure, but they be a who you swear be a 1 gig. And then you use 180 days. One of what them from an mammy. One of what you quanya or first half of our from no was at one my. Dear. And Tiana and money do me a data. What's again? What's again? You can say 1,200. Obi fro say not my Sunday wadio now as what do mu data no akoso because siso when be ba ho so no 980 gig na sa 4 million na so 1,002 na 4 million fru boso me ensa bia we see kaka on yes and can rent yes say and we act as if we are not in Ghana. Obi fu oduma no ma rent 120 Ghana. Meanwhile when him say the kura na se na ofri be ye panini won kra ha no rent kura nya 120. Why we be fair to ourselves? And you sit here and tell me, say, Mebru Nya Boche ne beye. Daben. Would you beye and when you're 70 years, who will know more Brias, we are Quasiampeni. Eti binya kwanya na wose betwea 3 million pounds kwa namde kwatena brochira. Mempo bosia bushia ko kra mama yaton. Namde akwa brochire. Because within 2 years I can repay my family. Within 2 years I can repay my family. Let's get serious. Dada mebru na che and now me face the country for some way ye chere. Yeah, online portals. They say the journal so adopɛ no. You dey agra. Ya kwa kwinte pen first. Sempen for munyombi. It say ekon as omoko. Aye se border soja. Instead of tackling it from the root. Ye twitwa so say. Because you come when him so muntimi ntoase. Akatwe na mutwa de enko corruption. Enti nyina obi aye kromfo. Me say Ghana everybody is a thief. Obi aye kromfo Ghana. Akatwe na mutwa de enko corruption. Obi aye kromfo. Enko. But they pretend they say ye adwuma because the adwuma run also is pretending to pay us. Because 1,002 na just so baby of 40 cross aba adwuma. No what one pa kwasi. What transportation kra every moa. Na wo si wo di fufuo wan kran ha. Me di fufuo patio locals. Me tra ho no mawia, me sori a me mo kakra na nya me 150 Ghana. Adwen ko. Na say. Wo de yan fa no say me di 30 cedis a day mpo. Okay. And the bottled water cry say. Say 900 kono no. Udi 30 cedis. A day anopa wi anwumre me di anopa 10 cedis. Boso me 900 cedis. Anwumre 10 cedis kra, which is 900 cedis ko. Because the kose kra no, you bought 1 cedi. Oh my. Cocoa, yes, cocoa 5 cedis. Yes, cocoa 5 Ghana. Na to cocoa ne 5 cedi, na to cost 3 cedi, kana to pano 2 cedi ka wa 10 asa enzu abe no boy. And then what you the 10. Transportation man. The 15 cedis. Gari and beans. It was the cheapest food in Ghana. Ni akati se ko si Niger se je ne yentimi nto na nka ye dwene ye ma ho a ye wo wura bebre da ha ye di dua je ne yeye na obi abeka che se planting for food and jobs na eyade e wo krata so keke by store on grounds ni ewi abetra se je ne boarding because e ko si Niger enka ye de enka Niger ko enka fa ye ho besi enya je ne nie. Are we serious as a country? Are we serious? I'm not paid here.
ho so Nigeria kwa so nto e ho ye desert e so mu de dua Ghana aba ha wura aye di dua mo in fact adwa Nigeria kwa ne di $2 million every week kwa Jennifer Nigeria no be a catch as a policy it's on paper planting because e do mre bi no be abema body so body do ye say asante atima gogo kura body e fo me call her last 2 weeks me to body draw 40 cedis open the so 60 Ghana asante atima gogo kura ye say ho wuru e de body e bebo e ho kura wunya body 5 cedi draw and 20 memma nyina ye sakawa e memma nyina school fees no dey tabet because that's the only way to make money. Once people sit up there, or more for you say, and they come to tell us, "Oh, mind be ye." Baby, I can't come here. Unya beka say ten. Kobrane na mo pese sasa ni cheapad. Me ma mo asia ma yusu a. Ma de wo mu a ma tira to atwe no. Omo frefre baller for no say, "Uhwe mu nya pad afuma me de koye sakawa." Obeje sakawa na wie, na wo panyini na wo te ho no na wo so wa ye yie no. Wo je sakawa na ama, no wa tutuo. Benfi wa. Edidija. Any muna nenam omo ate soro omo nwene enchirima ho enchirima na realizing in terms of when say onwene ye ho a ye bedwene ye ho ne afa ye ho adwene NDA ye was sem kese pa bonipo why Minister for Youth and Sports, Minister for Employment, Minister for Finance, President, Vice President utina nochwaba ekanya we need the reality. Yeah, mabunu no e face. We street life. We enye ne wakata so ya twere we the reality. Street life. The reality. So you nunu ye woni esre a etoji ya untimi ntwe obi 1200 so on fan survive 1 month. And you expect the person to be too genuine. No, enye possible. Enye possible. Oh. So emfa. Akwanya ne na ema ye. Emfa. Yes, emfa. Adam kan se yeti hei. Ya yes pose bi no mi no ka etira pam ha yes pose pa na de fa no na frɛ sɛ misro me mam $1 million. Abra kuta $150,000 abenya nkrata wa America trans. Akufo-Addo retreat calls for slave trade. Ya kwa be di ere. Nanadu. Esi slave trade na brofo na so the account. Ya ngwaji ya de o. Ya kaemi ya fa bi nya sedi ye dia ba ni nyina sa yes atudompe na magazi ya tiska so eso aye kare aye oh e kan gwa aka de se dompe no kwa se o mabubo mu masa ye ni dompe no kora ho hey eti be sra brofo na esrem ada we e kakase pa won se na mo famre ye na nan man fo bu konkwaso mu no juma ko ye ye no sika osam de magana pataye no we tete akase di kosua ne to yes ti kosua ne to ene ye gie mo famra esrem ada esrem sesika na kam mo famra maybe e bantem wanke anko IMF maybe just maybe esrem ada abrofo no esrem mo famra why mutbi se no na mo sade abo ebosia de betitio mo ye sika ntimi se mo tora mo sa be ebosia mutbi ne meka na me sa man che be bo ebosia abra odi de wo be ho no maame aka me man che be ebosia so nti esrem abrofo no de krokro de dwodwa di esrem mo be fa na nanom konkwaso mu ne ne mu nyina atena se ne nyina aka bo me edi tu be se ba bi o na ago de o so ma ye Hey, Ghana, yesterday, Ghana, concert country. So, especially United Kingdom. We are small father do pa. UK, about most bounce here. Munya side no. It doesn't make me a visa. Now somebody is carrying my. My visa. Who met you the pay 200? Scan those are also. Also, Philip pay 50 million. And they come on once I'm a friend concourse. So we are ready to serve. And I said, "Mamma, free visa." And I said, "Be a secret." Yanimuni said, "Akwanya mu be 2 million. Mukra musa 66 million. Musa. Munya ni papa. Sasa na muni but still ni papa be benya be dia. Munya said, "Musa sika mayen." Tesa ba fa ye. Eka wasem no. Kwesi ye kwa. Wasaka wasem biem se sa ka de mo fama ye. Kwa ka kese pa. Ya da se. Ebusia ya da ye ho na ye kai wo se enne eya ya wo de ne sa ko kan se mu nsem beba. Na ho se pebe ho se mrantie na sha se ne ma ne bande no ene holiday onti ye ginam ne kosa ene ye ginam o ye ginam ma me bo atima wa adwuma ye san ye ginam ye mbo todwuma be sa be kire ne ma when ye Bethel revival. Oh my God, ye na ye hombra na asebi de ka be enu na ye asebi de ka enu na anochu abaju ase wa ye no
asem bi no edi ka che de anya Kamisia ye da ya ho aba me di dia no che aba me ne kwasinsia e de bro. Fantastic morning. Was definitely yes, fantastic morning. I was here. Yeah, my kwaba mraso say I go dey mon sama dey bro. And some na do so there's a fantastic out in there everybody kwine on. Yeah, chini kufu na ya dey bro. Say I can say well Badwam so. Say Joe Manucho, Bernard Padibotwe me producers. Yes, Kejwana Kasani Erica Sedubwedi. Now, when you say matches I would want a course in the UEFA Champions League, actually Kufunia de brought Ghana and some so hapa. Yeah, they are buying some keto akra. Ne hulele but Bibia station can hubiano. Yentum de bia Badwam TV station yeba, radio station, police station, fuel filling station. Bibia shin nano. Ye Badwam tinene yaba na yeba be some one. Say the game pack in it bia de. There and of course if it's not about the Honje game pack in one Odia dance. Yes, first no issue Honda is what is him. None of that for Ziba Kuna Paya. I pick one game pack for the Abano. I mean Munda how easy ania there 1 to 36 na uji one number. On pe open. I mean 26 times the cow the betoso. It would be 500 Ghana to times 26. Sikani Echan yes. Game pack, Omo Kemono Pena, and then some idea, bro. Star 946 hash, na Udem, and that's what we call GamePackGames.com. Na Odo Hwa Jimuniti Pani Adia. We the game pack for the Aba, drawn a basso, Adom TV, so out of part non cron, and we are non to me na face so number. No, see Abribia out me disika in a day disika no pa disika we disika nwumre mo adwen ho ye pa they said they offer dro no mienu anopa mienu awia mienu nwumre yes game pack for amake ho am say more mula oti more mula na che say game pack more cash yes more power and of course Richoko and anopa yakoya holiday me the way boss here the Basiansa, Sans day no a very long day, holiday and a long day. I bet you Thursday or China, but still more of them vogo in Yankee or China and see Richard Kurana me day best started day na be at Marco Smooth. Baby, I would be Unqualan Penino Yankase, winning if you do what Shaman, where dear, where do you feel get wine, air cooking and wait man of Richard come apart, Sansa in your and Ajibo. Aboso and of course on the 30th of September and our partner do Kosi Anumre no 9 Pebby Clubs and a day celebration of Champions Fanfare at the Badwam Tikwambia so ina yadi ho jimu pa enya sam keto akra Fiasan Land Children's Park and asajuma de baso 40 Ghana and it's 70 Ghana cedis. Makwe akan ho anopa na de I can see at the bro kai say what na kasa be ka kejwa ne ho Erica Sedubwedi e be hya say at the FIN rather UEFA Champions League games outdoor bar so big games Real Madrid ejan last to Union Berlin last minute born kaba ko to me anti Arsenal about PSG course so in that particular game Manchester United it means 99 so her senka kwan bia so bit my rough kakra Bayern Munich for fee na so there be amfa now okokopimo wo Real Madrid de for catch the mo kan say home game and of course first game our Champions League in Montimo Vogo afini ya shase enti ebe yasa na honsa mebesi akọ Inter Milan for a game omode pem so no petra head hammer last year no mo finalists enti this year ne ka asa kwan bia so kombetimi abodwuma na bibia tima koyi na so o man shase ye enra ka dwe ka ye bua kamuni ade Napoli for etimi gina mo nine so and of course me hwe na me de enra results no kakra so they can weigh big games kakra of course Galatasaray and Copenhagen bought 2-2 Bayern Munich Medica Canada and of course Braga and Napoli bomb Caminoa one team aya back on Benfica Salzburg born Caminoa 1-1 anti and side and Inter Milan game no and so 1-1 Lille bo Olympia Caminoa 1-1 anti we matches ahodo no so about so Lille you know conference the game back one day ewo mu enra now and matches back also in the Europa League matches back also in the Conference League Olympiacos and Freiburg Bebo West Ham and so and Baka Topola at the Pim so I asked them I say what a game Brighton AEK Athens Nebona of course Rangers and Betis Sparta Prague Wamone Limassol and Atlanta and Rakow na Fensono Stamgros and Sporting Lisbon at the born and the last Liverpool game no amount for any big woman and of course Union St. Galwa Wamone Toulouse
and a day Ebebweni. Then of course, in Panathinaikos the PR Bebo Nafi Ren and then Maccabi Haifa at the Abweni now. FC Sheriff Omone Roma. Jose Mourinho will be in action. That was a game minimum. Then Servette and Slavia Praga born Leverkusen. They general Naisone hacking about Karabakh Gagman and Mode Ebebo way and a match Ebebaso in the Europa League Conference League games. I would Ebebaso Kashana Susa F MI now. Young call and some foot more mula, more power. Game pack for can want to pay it in some idea about now. The Africa Games nessa Ghana ya share na fi timi host ye panifo trend ya kwashe next year kwa Fosu Asare chairman of the LOC or in some tuga as a do next year na niema ntia me pia kwashe next year no facilities ni hold niema aka nyina no na ni na ready betimi a host games no Ghana. So there are 4 things that are so important to us at the LOC at this stage. Finalizing things on the games management system, number 1. Then we look at catering. We look at so we have catering, we have opening and closing, and then the games village and other facilities. So when we talk about the games management system, there are 3 key areas. Okay, and we have to finalize that before the end of this month because the AU has given us that deadline. We are meeting on 27th. The issue had been a bit of money, what they are quoting, what we can afford, and all that. But fortunately, last week when we met the president, he has given us his blessing as to where to pinch the money from. And I think there's some agreement because you cannot do. What go for sorry, let's see Sherman now the summer to just now in copy one of the Black Queens of Ghana and Ramochi Rwanda Bomoka and Son Rwanda and Tumiante we are the Mano AFCON qualifier shares the second leg in the Basso Nora Haptel one on a head coach man Black Queens so say immediately almost switch your attention I'll be paying more the second leg in the watch you near bonus 7 was switch your attention boy and of course Naniaje and Moriboa Mario and boy now. Well, we won 7-0. Coach is quite satisfied. Not only that we scored so many goals, I think it's also that we keep our clean sheet behind. It was not easy before the game, some circumstances, but I think a good team can always deal with difficult circumstances, and we have been ready from the first minute on the pitch. We scored from a set piece another time to start, and this gave us then also the safety and confidence. We like it to play on AstroTurf, so the ball was rolling good, and our possession game, we invested a lot in the training time we had, in the video time. So all in all, I'm very satisfied. I think there are still little details which we need to adjust. It was good that we could give also 5 other players playing time to, let's say, release a bit the load, because some played still Sunday, and now we make sure that we are next Tuesday ready when we are in Accra in our home stadium in front of our crowd. So we will be waiting for you there, and now happy. Right now up to say a second leg in where fee in Crana, Baba train fee 7 on Besabato. No, right now, I copy one self from Richoko. I J and I pay Richoko no record way hot here me or danger, and it's an pay me pentam crab. We are capable to be say, Man, why will be him in their war Richoko. So to say, Kui Pana, a copy of the Ghanaian Premier League match day 1, and I match is a ceremony. If your dream selves in the and normal Africa, Tiacrom games at the Bainra, and not dreams in nations selves in the Pim Sora. Adriana Stars, no, Betiema, one more, and Accra Lions that they pim so, and game in Banavina, Accra Lions at Timako draw, Dream Self at Martin Fia Bojmana, Yanko, Resena Games now, is here quiet. Match time at the Theatre of Dreams. Yeah, the Dreams were trying to go through the midfield, and once again, they had no other option than to foul it. Game continues. Adade with a pass. Johnny T trying to go solo. Stop dead in his tracks there, but it was just a matter of from Dreams FC. It was coming. Then you look at the Johnny T factor again. The defender for Nations tried to clear the ball, but good effort, and
just took it on the bounce and straight into the goal. That would have been a classic goal. Nephew tries his chance again. Second attempt. The defense of Dreams FC working overtime. Nations FC are on the ascendancy. After that goal, they clearly showed past John Enchi. Here the opportunities coming the way of Nations FC now. Good pass laid on there by Midou Diarra. Quick turn. But again, it misses the target. The Nations will come forward. This looks good. Nafiu Suleiman had set up the pass across. Cross came on invitingly, tapped on nicely, but he missed the target completely. Referee's whistle goes, and that is the. And of course, Nations FC losing against Dreams or the Theatre of Dreams. Now, Kopimo Guso was the Ghanaian Premier League in a crowd. So, focus here after our first game, I'm losing to RTU. I'm going to instruct a man at the Pimso or the Accra Sports Stadium Communications Director. And I'm also focused on Kwame Opariado and somebody to join. It's the first game and Koyidi, but there's a fancy moment. Bamubu, Kwasi, the Munation Accra Sports Stadium. I'm a who I'll instruct a man for no match, one no more. I get 3 maximum points. I have seen the team train for over 6 weeks, and I know what the players represent. Sebi, enye mentena fie no bia ma bebo ma manie na makase. Okay, now kano. So I am also using my assumptions. I'm always there at the training ground, whether there are matches or whatever activities, to get up together with the players as well. So I have the same feeling that near players, feel say, look, last year it didn't go well. This year we have some new players. What do we have to do? Yeah. We have to put Etrem because that wasn't of Hasselfolk. Yeah. What is of Hasselfolk is to make sure that at every point in time, we look at the top and fight for whatever that is at the top. Okay, you understand? So, unfortunately, to say, on a positive note, but nothing is broken. Right, nothing is broken. Kwame Opariado Kasama Hakra Hat. So, folk, Richoko, Benon Bibi started in Richoko, and you remember that now on best would be heavy. Now be the Bibi light Richoko. Kama pa, of course, you know, and Ashemuma. Yes, game park they say boys now. One match here too many some get girls also the Omohajimwa and you easy cry. They say pick one and swap number 1 to number 36 Ibako. Now, the go bottom, and of course, 26 times the Sika, what a better so. And every day I say, I had them more. I'm game pack. Of course, I'm going to pick 4 so horrible. Any other interesting games I bet me this can go bottom. And of course, the answer bed tile star 946 hash. Now, don't want the game pack anymore. Now, face with my gamepackgames.com and don't want to this can go bottom. My queen, it is your concon and yet a 20 at the brew, I will be drum store. Bernard Paribotri, Sergio Manocho, me producers, Kedwana Kasani, Eric Asidu Bwendi, Ebajo, and a Yawoda, Koswahe Bidrum, yet was when Nifiabe was so tight. Hey, Koswahe. And then some more Kwaba, Badwam TV, Badwam so a health tips. And I'm going to me dream mene milia barita mausi or say a day pan to be and from Musao. Fasedama endpoint for be part clinic. Yari bia ubora endpoint clinic bia or meho kama ama ho to free screening no ekoso ama memano or scan amounts or prostate or boho ebai. Rita mamwa kwaba. Edase ochre ya die pa. Say no any types no nti de ye ne ne enye ti waken ye be careful e wo ho but then so wo say okay and then say bad bebre most of them we use to black for menses okay but the other time customer be buy me shop or see me dem use to black eye na me po me pe white na stay ni woman na matunya sini ye because obi wo ho no stay need to make him or say black and or see onya see ya na or dia to baby okay and see ene no ye be hwe see ya keep your menses panties I was see enya menses panties until after menses say be am use na me free me menses ma me use panties me pa sure there be say denti on say menses no
Mojafin na efri emu ba. And as some mojafin no so ekura moa ewomo. Enti no o feel say wesi. But to me transfer ama oyare foforo. Enti no this one no is basically for women's. Okay. Nti eno so ni sie dey to say. Okay. Women's panty no. Uko bathroom a. Esese uhu ebi wo ho a unya stand wom. Esese odi nsuo ankasa. Edi go pants ne mu na wa ye ne sa ma moja ne nyina efrim. Na wa apusa. O pusa no uhu se ehuro no enye red ebe ye white enti se ye white sa chere se moja bibie efrim. Enti no ube dry ne sa because esese wo take ube fa fufuro. Enti weekend ni dry say obi no mutumi nya menses 4 days 5 days enti uwie ne nyina na wesi ni kama hata wa homa so na watoso na wa pack wo menses menstrual bag. They say they say nya menses bag nya normal panty bags enti uwie a na wa pack na odi atu wardrobe na odi twen busu me fufuro. Okay. Enti sa na ye no. Okay. Yan twaswe okay. Enti no se ebia ukọ facha me enti say menses pad no panties no na se no so asi enya dodo ogu ho me pa try because obeye no anopa obeye ne enyumre okay but bi mu kra bi kra in between kra after morning and evening almost sesa but advisable say be daytime so be awon you okay wetin asesa o panties no so wo sesa where you now aso ba no wo bag wo esesa wo like extra 2 panties wo menses man okay unya hand sanitizer unya an extra pad unya antiseptic hand wash okay enti ni nyina no esese enwa wo bag mo and a small perfume because no wo menses ma hu ye nyan kakra enti sanye ma ni nyina no esese wo boabo ho for okay and now even cross I wouldn't need menses ma that thing should be an emergency. There should be that bag in your bag okay so that in case emergency be bad you can fall on okay but then what down for being workers on what white no until now workers are black no black into open see in senior year 19 up to for white most of the time no excuse me to say what edges ne say the pad ni sha na obi wo ho a ento me carry ha yi enti eto me shifty enti ube ho say na abeso ke wa ha say enti black no obi wo ho huhuru mu nya ye ne say no okay but I think say individual preference obi wo ho a ope white in a sense ope say no washing I see and a well mon so ye see near the to hono mu a weekend na se ye washing na yenye na yenye weekend washing na ye beto so na ochina ye de ni nyina bele nti ochina mbo ye behwe de he ochina nyame ya adoma ye behwe mba ye behwe mbema ye singlet bibia se I say ye nki na emre na nso ye enti ye health tips wo Badwam Adom TV nkomo na ye de ensomre no ason number no ye 0244867068 now on the endpoint homeopathic clinic akasa efia amankwa tamaklo abusia yakoti apomode nkomo awie no ye de twa so ha wodim se breson na ye wada se anoche wa ba metena se a na apomode ho nkomo no wa na eja efia amankwa awie ye de etwa so amawo na me de twa so no so de na mamenkai we se abusia mpenimfo atena se na omotena se so de do ho se ndu papa no bia ya obenya bia to na afi kura no baby e wo se ohwehwe bie ene papa no a obenya ato no eno na ye kirew anopai na sa brede mehwe no resisi manim ase ya mate ho da wuba che pa nyene nenso braso se ne ye ne wo eche ho ensem epi na Ayona pharmacy rep ewa ha ya ye bedi nkomo minim sa me boy no awoso wo wadwem wa wonim so mo a ene ye gynecare syrup and afi pilot ointment and ne capsules
Medo. Marching. Joso. Oba fefe. Yesu adom na we. Nyame gusu sira ye. Wati asie. Nyame gusu sira ye. Nyame gusu sira ye. Papa na ba. Wodi nro na ba. Ayona pharmacy. The eno ya da se pa me nua nya me hira o amabato amani age e se me ba dia ma ba fi dadam fie na ni etisi enya ene ma papa so na o se ye di bi ba fie enu tia na maba ene ne kran so sa ye founders birthday o sa je fo Dr. Kwame Nkrumah birthday dia na che se ne package kese pa na ye de ba eno ene ayona pharmacy nro ya ye de abase be ye be so obia enso eso enti ya ba ni say di bese ni yaba na dodo no a se na anocho aba wo ka ho asebi enenim eya ayona pharmacy ene okwa ba bi eto nro bia pharmacy chemical ne herbal shops de wo bo ayona pharmacy nra wo munim enra ye ka ho asem no ena sane esi eye nu papa ni nti no doctors o motai prescribe pa de ma manfo eno na me bi so me so a ama na de atwe obi ba se mama kwante ye nyina de ye ho agimu a ene ayona pharmacy enro na me de nia doctor prescribe de ma me a aboa me pa no ena ene chese me de me ho agimu a chese ne de wuro ne de jaisi sasa wa wo bobi ye nyina de ho agim eno ene gynec syrup ma eduro gynec syrup na manfo kra de ya voice training ena gynec hey ya wo de ai sasa de voice training na eti de voice training no kete se de no ane se emaduro no eno ene gynec na no kwase me wo mu ane se niama ayona pharmacy yenro agidin pa eye pharmacist ekukudam ebi wo Ghana ebi wa mahuro bebre so ena cheso maka omunim di abomu a omode ayona pharmacy nro de aba nti ses we ya kan ni say no sabe enyu obi na akwahye ne wan kwana bi ene wo se me na bi na aso me daya no makwatiti nro na dia medication bi anse da na ho we ye bia pharmacist wo masua wo madie kukudam omunim ne omoye ene omode ayona pharmacy nro de aba eti no kwasem ni eyenura ejana so pa won saka bia wo hu se wanya duro na gynec syrup ya ye ka ho asebi ya pese ya twa manfo adwene edisi so se ena ye wo ema enuro bebre e wo system ni mu a obi pese akoye sex ena to ma adwene mu me pese me konte ye de ene edin bebre de ye de ma wati ase me pese me te de ene jaman enkwada nyina ade omu ho agim enunu mu nuro entiripa no ho a menua chese onkoye sex de bia ne de bia wa bojak what ase wa ba wa bojak de bia ko pe bia di ha adwen what ase ankwada nyina ade omu ho agim a wutimi hu se eye haw bebre gynec syrup no kwase me wo mu ne se esiesie wase no kra de eye bonus de emawo na emra so se bia wo do ho kafo ehia atenka na ne beba ema oba we are responsible enti dawura ye de nam eno no se pese man nyina we are responsible ubu ho wono gynec syrup no a wo mfa wo ho ncheche wo bu ho ankasa wase no eye kama na ne ama ye nia brenso ne se wose ye papo modende ma ya wo de no ho hia pa oba de ye de kura be wo sister se yare ba wo die ni mu a eye problem wan hwe ye de sa na ekun what ase enti gynec syrup ne ye kan wasam ne de eye apomode de ma ya wo de no enti ye se oba bia wo bu nsa de edi kosi menopause no kra don so mo so no omo problems o mo de na how bebre wo mo so gynec syrup eboa o mo pa enti adro de ye madura e free sa wo bu nsa ene kra de nkora ne bi wo ha 12 years nyina no abunensa enti ye sha ba tan kran sa wo nom no ma wa ba ya ne num bi ensiesie na se infections ni nyina mfiri wo na emma na wo de no so apomoden enti dachi obekọ aware ase no utimi se konti no ekoye se na maka na enu ye bonus e de ma no but na wo de na wo so onya apomoden no eno so ne nsatimika se be ya nyinsa ni awo no omre ho yare bia ntena na wo de anim so emma bebre hunu ne se ya kenya ne se fibroid ajo ma wo de aboto no na oba bia wonom gynec syrup se de ye kan so benkrofo no ma twade ye ya ne fe package no enie kama
sana na hoɔden ene na pomoden enso esitie ma awodie na pomoden wo kwan sonko so a se fibroid pa betena wawodie mu de ensida ma wo ye fertile ya na ahomete anocho aba se oba besi so na nyinsa ni awo onya bie ha dwen enti akwada na si so no a obu ne sama yeye no eye gyneke fama na wodie na pomoden ma kire se enema ntimi nkoso onyina ne nanso so oba menstrual problems ama fam wo ya nipa no obetimi afam obi wo ho a edru se obenya ne mensesa ebi kura nhweso ma bia sa ebi so badodo ha obebre sabe menya doctor media ma yesa bible mu ni fredi na me say de minimu ansa na mani afra na de mani ate gani cancer up ni aya ma me ache me say me de me ho agim ene ye bo ho dawuro ye ma man nya responsible sabe nya say wo de nam ho sore basa dabi na ma wa wodie na pomoden o ma wa wodie na pomoden a wonyine che enti gani cancer up ne de no kwasem ye ka ho asem a adaje bebo ye na bo no so wo fam eno ho asem no me di si no kra no me nua ba bi no wo sei wo hu se ayi judge bi yi bi afri ne bag mu ene ayi ayona pharmacy no bi na especially gynecology syrup ene ohun say judge ni oba no o use no say na say ni adua dia premai fo adua me timi ntonam say wo mu say wotimi hu say ma omo ye level headed women career women ote ne ho ase no omo no mpa but anu nkyira sa wo so ntimi no bi ebo ne wo fam e de dwofo ma wati asia fa de ne bo anya den ye jeje mu eti ba bia ye tun no bia gynecology syrup won sa betimi aka bi wo kwa ba bi kro no wo anya bia de fra ye report wo mo ma ye na ye supply wo mo bi na pharmacy chemical herbal shops no so a mo wo ayona pharmacy ye nro ni bie no obetimi afra number we ni ahya wani monyam esansa mo ton pa eti anoto aba number no ye 0597 216 037 0597 216 037 enuti chemical heba pharmacy shops a mo bia mo pese ye shamwani monyam no mo betimi afre na mo nso ya mo to bie do bia beko bia wo kwa na wanya bia de frɛ ne yen supply wo mo bi mo nso mo ton enuro ne de chese ye ba ho na ayona pharmacy nuro wudi bi dia na chese obi be se hunti number no a eda me de atudwa no ba ko nso ye 0597 216 047 0597 216 047 wo tobi anasa wo apomodin ho haw bia nso a se de maka no eye pharmacist kukudam ena de ayona pharmacy nro e de abanti bibi ha wagene kra wa apomodin emu a ni chichu ma ya wo de mu nsam ne de keke ka ho no benya pharmacist kama o mbetimi abua wa poboden e de aka ho ye hwe de blue and white blue and white de unsa no me de akote because the way amanfo oguso no anu adan me bo wo de wura na me yam sese me no to aba press da eye piling ointment no so no anu adan because unsa eye multi purpose e ho adwuma no e so mfa so na e doso ti amanfo to na niama me ka ho asam ne se du ba bia na amanfo adwen yo mo se assorte do baby etimi ba na sa back ya announcement say piling ointment na moto de bebre no say o jaso bebre baby eto nuro bia piling ointment no ebi e wo ho wonimu ade meka e de afa ho ama wo so wahunu de enti a amanfo gusu pa piling ointment no ene say ni chichiru no say obi asese ensuo hie anaja obi wo so kura meko and na adore na me hwehwe no ni nyina wonya piling ointment na first aid emma kocha emma ho so what eja na hwehwe so nhwehwe na agu so eno ne ye de piling ointment no that's the way obata bia hia bi onfi was akwada betime hwie nkwan kora agu de ho ai and capsules no so ye dey nya abotre na piling ointment na make aso kura nya ni ai piling ointment na make ho asem no apart from about time no drivers bebre so kura use wo mo ka mo first aid no ya kire se etimi boa wo pa memma no a mo so ye romantic no ebi kura nya ho anya yire wa pege bi sa emfa nsuasuahue gu ga ne so de bi ye so de ma ga se mi sa wo ye carry sa no ma ware kokko so etimi ne pa nti when ye bedi twato se piling capsules no kokko anu ade ebi kokko anu ye serious ebi fifi de to aya ne
nsa sei na tuatua na to bi kwa 10 e bi tu moja pen kokwa enya wo da on e atwa de bia ye me wo trase entrase sa e ye o trankofo ti moto so ma chia moto no okay e tu nya pilot ka obi sese wa nya pilot ointment ne capsules na no onim se koko waduro because wa num bebre na enko but tu nya pilot capsules ene na ointment na eno ano no ointment do odi betua kakra ba bia fifi na de aye ye so no wa pia so kakra de atua okay what is na cost system ni mo because ayi pharmacist na me yanwuru say yare bebre ba yan so afiko kwa yenim say afiko nti wo pia ma ekọ inside kakra tua ne kakra na akotwe yi akoyi sa hawri nyina every system ni na pilot capsules no so mo nom e de aguso anoto aba anya sem keto ayona pharmacy no e de yaka ho asem na to aye 20 ebinom ye bad omunro ni bebre omu de pa e na edi kan ti wan hwe yom de adu foforo ne be ma we ye pilot PYLIN also Payona Pharmacy Pilot any yenro ni bi ni nyina won sabe ti ya Ayona Pharmacy enro 0597 at the screen so 0597 216037 na 0597 216047 Ayona fo abege bi wa bi pharmacy so na person mo bre wunura ene wo mo enkita ho mi krom anato aba mi krom tapiesie wo benya Ayona Pharmacy no ya enti baby wodi bi afra ye ne emre obi mai ma firi so mo be pa awusa ya da ya ho aba ye ba fan ye ene pepepe yo be koso na de hinta bia no ebeda di no ho nkomo na ye ba be di nti Right to Information Commission abodwako ana se dwumaku ampanifo apaw se ensem bia opemu nkyeremu no wo de kodan na eja wo mo nso anya daage na nkyeremu esefata no wonsa ka na sa right no obi a wode ana se jese ofa kwan bi so ansa no nti benya mpanifo wa no mo a ye ba be di enkomo obi won ma wate right to tama na ye bill no ye who did the Right to Information bill onim na de ban mpo enei anya bebo ade ye de ade a kame home na no choba me eni nkomo me wopanyi Steven owuso ye Right to Information Commission no hono na wodi ni djuma na me sa wopanyi William Wood wono so Right to Information Commission nim na wodi ni djuma nti mpanifo mama kwa ba na no choba na mpombo ko de onyame adom ade a chie ide ye de nyankopon ase ye ni Right to Information Commission ho nkomo kakra me frase free opanyi William eho ye kasa Right to Information Commission na eye adwuma ba adwuma ne sen yo anocho me da wasipi na me fiase no me de interest from every Right to Information Commission ho your executive board, the executive secretary, the staff and the entire commission ye de interest from at the bre multimedia dwumakoi any Ghana fo nyina na your Right to Information Week in so ye di so September bosomi we mu ye guso ye di nti no ho amane bo na dia be pie ha no pay nti e ka Right to Information Commissioner me fiase e fi Right to Information Bill no because emrana ba say emrana so be wie no e den na emrana pa kire ye wo nipa bia wo the right to say obenya information ana say isembisa bia pese obisa wa banjumedie bia mu no wo ho kwan say wo kona ko bisa e wo constitution ni mu deda na kwan ben so na obefa obetumi enjoy that right no ti ni nyina ne say yanyemra na emra no enye den enhye sa right to information ni mo kena eno na kofa Right to Information law ne de bae it is a Right to Information law ne so aba it is say yenya commissioner on be gina na sebe o mesisi eponi ye na yemiemie bibia mu se ne be amra ne betuma de betuma ye adwuma na enne anocho asoye na so kọ aban dwuma kuo bia se ohia nsemmisa bi eye me taxes na mo de ye adwuma enti me pese me bebisa ekwan ye amo ye wo Fanofa Street ekwan mo ye anche etutu inti why na mo de contract ne man no me pese me hu contract no na me hu de ewo mu nti ese ye kwan na indi bosome ba ko bosome mienu kwan na fi asitutu inti Right to Information Commission ye adwuma ne se ye be hwen se emra na aban Right to Information law no ye be hyemu keten ana se ye be hyemu kena na ma mra na tuma ye adwuma ye inti Right to Information Commission no de gina homa no me da William ma me ko Steve metumi asori free multimedia hada ma bawura ho se me penchire na procedure bi se bi wono mo a wo se me faso due diligence be ya me nsa be ka de me hwehwe no me da se anocho
Say your call Emranasia, in fact, Right to Information Act, no, your friend Act 989. Say, make Act 989, make Right to Information Act. Thank you. So your call, Nintichi Mu a year do what Section 18, no, Asia, a tre, a quaya, Ubia, open sim, be a free a Benjamin Bia Hono, or Befaswa, Nensabeka. Now call Section 18, Asia, or see will be, say, Oka Kubisa, a sem every a Benjamin Kubi. Be honoma. I was say with the good character, so the application must be in writing. Now, would you good character, so no? Now, all they come home, which remove war, in as some of the good character, so no. I seem free apporting, Oshano, until you say, may the Bible of customer, you should be able to describe the information you are looking for. Send a bear, you be whom information cry. Ope na edi amount simbisa kura opa na edi amount afi wo tro ye ni mu no so many dead say e kwan be so na ope say wonsa kan information no ye ma photocopy ye ma scan ye ntun san fro na wankasa fu ani ebehwe enti wo so many dead ewum na afi nso so wo so utro udin na utro wo address se na be ya adwumaku no pese mu no udin kita ho a obitimi no udin kita ho na afi wuya obesan ana say untimi nsana say ubitima wetim na afi emrane say was say wodi adansidie bi kan proof of identity okay say bi our Ghana card as or passport now they account ho na de ewom say emrane say ugina obi anam na akubisa nsimfura na wodi de ma kan nyina eto nchen a obesan so akire wo bobre your capacity on TV anochwa eyiminu aba okay we yim say maybe sense so okay. I have to indicate the capacity in which I make the application on behalf of anochwa okay TV meche say anochwa yiminu no me to me say maybe sense free ti say me ka say I was say emrane say the application must be in writing. I was say the Google character as well. Then also so interest say be yenya ebia yintimi ntwro. Wo de woni ho kwan say okobisa bi. Okobisa enye sa na tie. Ebia na mintimi ntwro. Enam say ebia sinto bi wo minipadua mu ana say ebia manko school minima atwro ne akenkan. Emrane nyi yemfiri mu. So ko section 18:2 na ma akonya say uyu obi a wuntimi ntwre. Say first sinto bi a ewo nipadua mu ana say ebia wunim atwro ne akenkan a ubetimi atu anamon akọ adwumakuo no ho na emrana se no adwumakuo bia eye ohye se unya officer bia efe no information officer okay nti ye bode wuro ye wo ya fe bi nso a etu anamon ekọ adwumakuo nko ekohwese information officer no obi ene emekeka sabi ya say nipa na wadi dem ana se woni matro no ba ono no ne bedi nkita ono no ne bedi nkita ho ti emane se nipa no obitime tu ana mo wokwa information officer no na sodie se otie wasema obebisa no no wo twere mawo owia onkenkan mu nkyerɛw ɛwɔ kasa obeti asie mu ansa na owia se obesan so obetime wetin no de copy amount na emrane ka se ebia twere na wuntimi ntwere no ko ba se ebia wan ko school nti wunma twere ne akenkan dia ene na wo kwa afadansini ka ho se ne be ya se information officer ni tie wa no asem no de good character ya no watwrachia no okenkan mu ekire na wo tie ase ansa na do nsa ahya ase a oni no dansini na odina kono so eden nsa be hya ase bi say ampa na me wo ho no na information officer no eti anochwa asem no wie ye no otwere wie ye no cheche mu kira anochwa ma anochwa ati ase ma na dwumu ye ne fan say nsimisa no obisa no say aneti ansa na anochwa de nsa hya ase meda Steve ma men call William me wa access to every information metimi akwa na say ye wo category bi a ho de no go area yo meda wase anochwa tro no krampo ka che say ye woni emanyina ho kwan sunye ni nyina ne fata okay enti sani amrana man ho kwan say ye to be call ne ko bisensemfo nyina no ye won sem bi wo ho no ma eno de untumi enya sa information no okay say wo fan sem bi te say e bia nkitanwodie bia presidency and our cabinet omugusu a omudi omunya ndin wie still omo deliberative process nim omugusu omudi nkita ho no enyan CP
untumi nko na wonko kasa me pese menya saa information no say wo fa another information bit say personal information eno no eye wo information mean to me en sorry na me nko ebia MTN ana me nko baby a wo personal records wo say mo fa no chiwa information ma eye wo personal information mean to me nko je wa ko hospital oni doctor akodi nkita hodie bi intimi nko doctor no say nura mi hu say no chiwa ba yare be na de ba drobe na de ma no oni sa information so de ma say bebe no mabu my secrecy no e wo say ehye kokoam ye bibia na wo say ye biem sa pepepe wa ko sofo ho wa ko ye ebia roman for confession no reverend minister ana pastor ana priest munkita odi amukodi e mintimi nko sofo no wo say nura mi hu say asemasi ba ha fane mame information bi odi bro bia ye ntumi mfamma mintumi nko company bi ana adwumakuo bi say company we omo dwumadi omudi no omo adwuma ye ekoso dodo ye to omo niema dodo ma menhwe omo taxes omo tua taxes ana ye ntumi mfa sa information nya den emma ba cho me ba na adwumakuo bi a enema bi omo cranty e bi aban na omo tax waivers se enu ntia so ya na target ta ho se bi a William wadwuma na aban ne se wafa nipa 3000 ti no ebia ye ma ye waive tax ni bi efri so na ye ni ho kwan se bere se anya bia no nipa 3000 enu nti aban na ahye tax ni bi egu ne wo se ebehu se ampa wafa se nipa 3000 sa information no eno ni mfa nipa ne taxes ho ya mbesa me kan say we ni ye information e fa taxes ho so so otua ma ban da bi eno ni agin arefo adwuma GR4 ne so mudi sa adwuma no na so pese wo kɔ na akɔ hu se nipa na ye wave na wa form no de eno de wo ho kwan so obetima kɔ bisa okay basi e wo ha so tore bi auditor general report me be there is a company we wontu ato afinte mu wontu ato ne ade na agya ye ye tete man mu a de edi kura ye nyan wo na agya wo sunsuo ne tete kita mu an wo anya na aye manso na se no ye ne ho kwan se kɔ bisa obi to a wotua ma ban emu nsem ma memre mo ha no. Okay, nti se ukọ emrana sia ukọ section 12 na sme poto kakra was information be related to somebody's tax liability. Okay, exempt just say you free me no unni hu kwan so ko bisa. Okay, na emfa to ho a wo de ma no se ebia na anochwa enya ntie se adwumaku a efe no multimedia me de emfa to. Okay, ya mo tax waiver nenso so kakra bi wo ho me bi o so butua ma ban a omuntua okay nti bi a no twa adwen aye ne se mitimi akwa akubisa eno no yen hwe nsonson ye dem eno no eye bibia multimedia adwumakuo no eye 8 yamra eno no you will go under the Whistleblowers Act. Yes, no back report, back ho asem. Back ko te ho akire GR4. Okay. Aha, wo ko te ho nti eno ne yen hwe nsonso. The Right Information Commission no abina is it fully funded by the government? Enye fully funded by the government. So how do you fund? Okay. So we call section 66 no yemra na asia. E kire ekwan a ye befa so enya ska. Edi aye adwuma. Na ye kwame ensa so the kan ye aban budgetary allocations no kan the tosum you know ye administrative penalties inti bia so do aso antoto form complaints ana in some amount for the bedan no ye hwehwem na se ehun se bia ban dwumaku bi anya de mra na hye ne so ya itimi twena so itimi the administrative penalty as say to be a mobeje no emra no ma ye ho kwan no ye second source of funding na fi amount for dumom de bedum yen se umbeche ye niema umbeche ye ska ye bedi donations anti we ni ekwan miensa emrana dia to se yem faso ni yenye ska mfa mo mame ko William Hansa na ye bekono William minim se nche na mo launch 5-year strategic plan ani eni mo nkomo kakwa na no ye de 5-year strategic plan no eye mekanise nipa bia se wutu kwan a esese akwantuo no hu senia de da wanim kwan a befa so a obedu ba bia wo kɔ no enti 5-year strategic plan ne plan a yade ato ho se mfie num e dan yanim yi ekwan ben ne befa so a
right information commission no ebetuma dum pempenso a yepe enti eno ni nyina ye vision baby aye ko ne niema se yede toto kwan mu a ebetumi di aduru ho no ma chese sinto bi ama ho enti na wo hwe a 5-year strategic plan na ye hwe kwan ye befa so a yebetumi ama employees and as workers of the right information commission no omujumadi a ye di wo ho no emu betuma gina and as emu ebetuma CP enti ye kan bro for to say bia personnel and HR yebe enhance the human resource personnel na adwuma na ye yetuma ado adwuma no masuko na yetuma ye adwuma ni ye ye pese ye hwe so say within the 5 years no all the 16 regions no yebetuma try ataba mu ni akoho nyina na adwumadie na tuma ye for now no adwumadie no wo Accra in ye wo chese wo hwema within next month no ye kokuma se ni asa kosunyane enti ni nyina ka 5-year strategic plan ho a ye behwe se ye be make sure say ICT tools ye betuma ye na enye time bia na bibia ye nsroye se ne be ya technology e be ma adwuma no akwa animu enti 5-year strategic plan ye plan ye dia to no ma ye ne management ye ne units departments agencies ni nyina na aka bom nti se ne be ya obianfa na dwenche mra ni aka ni nyina bom ye dia to sa strategic plan so se ne be ya ma adwuma no within the next 5 years na betuma kɔ na anim ye da se pa na ye koye brana so tew ye nhwe mo week no a mo be celebrate no ye gusu celebrate mo gusu a mo celebrate na se mo gusu a mo enye week kra e man bosomi ni nyina na mo de asi wo ye 2 September si ho no mo se ye ye enyema e be bo emra no ho de ro ye sensitization e koso ti ye hye program me dey twa mu ye health work health screening and games ye nante treating yempo if you jolo akusi presec oda de alumni center hon mo ye ko ye diagro ye health screening ye ni nyina ka de uba ye bo ye ko no ye gusu a ye ko sorry any masarachi ye bodero nti ye activities no ebi yegusu ayeye busumi nyina na yedi esi hon ma yedi dise all right yeda mo nyina se ebusua na se empanifo amene omo etwetwe nkomo if right to information commission no na menya opanyine Steven Owusu na afi opanyine William Wood na ye said na ye ho abatew ye ba nkomo twetwe aka echi no ebetwa so medase to baba satna se wonim se mese matna se dem nkomo no na migusu anansa na woda pasronko happy birthday nkoma yawo ofosu owo ensawam nyankopon shop na onye okese okwa atoye mantem so aye Western Regional Rep no ene eye na woda Lord Teria na no aye ba piate no ono ane di ye ne ma de ewurewure ba bia wo se ye wurewure nyina Lord nyankopon shop wate ene adwuma pa wo ye ma o my Ghana ne multimedia nyina ye do na mame nkodi nkomo Dr. Isaac Frimpong aye krado Freestyle Health Clinic yeni ema yawo eni de si ho kwan ho nkomo ebreya akai na ansa mekọ na Adom City Estate for seven country se wontumi han dan sa wo han drum pempensuo be wo so pa adwumaku ado ho to mo so a eyeye na odo mo ye hyehyeye se be ya onim se mfie du eda ani mo no be ye fie wura na we no mo 2 bedroom detached and semi detached 3 bedroom and after detached and after 3 bedroom executive ni nyina bi e wo ho na mo potem ho no no nyina ma hoden e wo ho ensuo wo ho basic school nurse school a wo ma be ko no we inside akwan no wo mo aye football pitch wo ho volleyball pitch ompe community we atana fa he na wo pe 0308 250068 0308 250068 and Adom City Estate for any inkita ho Dr. Frimpong Marching me Josie pa nanso ye ni nkomo me dem se wo ba promo ya de edi nkan wo de mo ye promo te se de mo no mo nsuo no Africa ne na emma ho hia mo pa emma ya wo de ne ya wo ni mo nsam te na ye ni nkomo ye de fa hen all right ma me chia ahwefo nyina nanso ye share wedding nkomo kakra na enen nkomo no ebesen afa mba ho bebre ebi fa mema ho de nanso bebre na no efa mba ho ene epese ye hwe nyoma bi a mostly etaiboa esi emma awo ho kwan pa because I was say obade awie
say want to aso bio enya afi na ye bete na tie e de aye Adam foforo ye mbo ba foforo mfiri bebia ne mum de aka no oba de de aman ma okay nti ma na e beto aso nti se oba e wo fie na awo ntumi ma ya na oba de anum asem bi enwie peye e wo ho and eba na sa oba no so community a otim no em se nani nje ene abusuan wa be film so nani nkwaje wo so oba de wo se wo so kunu ni abusuan ni Kristo ani bonyam because oba de trimu pod de e wo se nkoba bia etime wo na so yare bitumi ba okay ene mo bitumi ba ebesi kwan ema awo ho be din pa obi betimi a chini hospitals bebre anoma wodro nyina so still na woni mba maybe waje awodro nyesa do na nye eye papa but your problems bi wa odie no mu a ewo ho na oguso oje awodro a obeje ache wo se wo yi sa wo ha oni free once a why awodro ni mpo eno free ho a nya de sa wo no betimi aba na nyesa ofiti nya asem kwaje awodro bi okay awodro wo ho a eye but I was a who problem ho also we are and son wa hwehwa awodro no ano because yenim ema bebe ho a oma ko awo problem ache but hospital no mo problem a omo wo ka ho say bi a or fibroid bi na hospitals bebe na okono ye man na awodro ni ye man fibroid ka ho ebe da ye adwuma because sisi is awo ne bampo a fibroid bi a wo current ebetumi asai enti hunko hia sai obedi nkan sai awodro na wo hia na emom problem e wa awodi no no sai no solve free ho wia then naturally when timi anyinsan a e ho na wo hia sai ye ma wa awodro pacho acha sai good enti your problems a ho do bebre a etimi boa e ma oba na wo ho timi be den pa na edi nkan ye hormonal imbalance oba hormones na regulate unsabu so betu kusia ne sa nyoma ni nyina no akoba se hormones ne kobro so a ana ankoye pepepa that is problem aba hormonal imbalance aba hormones ni nya balance ni entity aba ne sa awo bedin se betumi aba because so oba obetu kusia ne hormones ko ya okay se maybe oba fertile ni nyina hormones ko ya say mpo nyinsen beba na watimi nyinsen na timi atena ache anyi no hormones ko ya andi akoba na say oba hormones na ya basabasa ovulation so ntimi mma then awode ebeda ba because one to kosia anya sperma eye papa amana nhia awo bi ani ho magic bi ani ho asofo bi ntimi nya magic mfa akola enti de ya mo kasese wo pa wo na wonye bi wo so de wani chest health clinic oh yes na mo ye hwehwemu hu ade kora e ha nipa no tu ase ansa na mama na ya awodro ne kora no ye first thing I was away okay we awodro de obetimi anya bi obibia ne mo problem na e ho no enu free ho a en ha ho ko bibi na abe ye osi akwan ke bo obi asa onye fertile ne si me ne ka ya na nka wo say na nka onye wo ex nko ade a go say oba bia no from and na wabu nsa and I say every month biano or just 7 to watch 10 days out in insane until that time ni twam wie dia nyinsan ntimi mabio na da abre no na ense say yare bi be wo ho because yare no wo ho na sa abre no nyinsan po a untimi nkuta nyinsan no for the next third trimester na yade ne be wa wodie nim good ye ne akoda ne be pepere ho na wo say ba ko be sene ko exactly wow enti akoba se odie na enye eye fibroid a de wo kan betumi asi and fibroid ye odie de wo ne de yemfan wo am se ye discuss ya no bi yes na akoba ne se maybe odie ne ye de yemfan wo ni bia de a onyinsan du obenya miscarriage du na ebia na odie ne nye fibroid na odie ne ye ovulation problem okay untimi ntokosu ya asoba nti eba na se obi wo so mo ntimi ntokosu ya kora obi ntokosu ya I don't know mema hormones the way mu ana say there come I confused ma hormones krona eso so ntimi ntokosu ya okay because of hormonal imbalance okay me ba jaja say oba bia tokosu ya bosumi bia na say kosu na to I last for just 7 or 10 days wacha and within that period no oba bia ntimi antokosu ya nyinsan de that month no
onka ho emfa ho ne sperm crowd be ma no nyinsa ntumi ba enti eba ne se na oba no enni sa problem no so a your other problem bi a your friend fallopian tubal blockage eno no oba ne kosua no drobe na efam ba odie no no that is fallopian tube no it may block man ye yawe bitimi bam e be hydrosalpinx yes ensu a fairly tube no okay ana se bibi be grow ho a enye normal e ba na sa tube no a block it and tube no block a separate nkosua na wo beto no from sperm a eba nti sperm ni ntimi nhia kosua no ma ni nya yie da nti e ba na sa e den nyinsan no e be den se onsa betumi aka empo tube na block it na se utiye na sperm no maneuver ni way a try say obenyinsen po a anhwa na ectopic pregnancy and obenya because after say pregnancy take place of fallopian tube ni mo no e was say nyinsen no ba ebeda awodie ni mfimfin that is the endometrium ni mu awodie ni mfimfin pe na da ho anyi nti akoba say tube na block ya sperm no mpo force ya wura ko fertilize egg no mpo a e tube ni mu a entimi nsan mba freely emeto awodie no mu and implant itself to the uterus and the ho nyin enti se nipa wo sa wo how yin na oba star health clinic mo de ne be famu a hwe hu ne se sa how ni nyina be firi ho how wenum nyina say your tube na block mostly tubes na block no very common but a man be nim because awo ho sama ye din bebre na no fallopian tubes na block ne ka okay because eno na a separate it is a wire tubal ligation yes ya chechire u tubes no obi o ho a on pese o biom nti ya chechire abanti nkotom that's right so wonya fallopian tubal blockage it is a wire tubal ligation ya chechire u tubes the tubes na chechire dia there's no way sperm ene ukosua ebetimi ahia amane waye nti awodo a waje na still awode mbae no ebi kura na o fallopian tubal blockage bi na eno no ultra scan keka unhu ye was said ye si diagnose no okay your technique bi a friend no HSG hysterosalpingogram eno de how hon okay me ha no mpu hysterosalpingogram eno no ye tube bi a ye pushi fa oba na wodie no mu na se ko na wodie no mu na omoblo bi fa awodie no mu na mo hwese tube na block ana mu da ho eno pe ena obetimi detect say o tube no mo wo say afidie ni bi eno ye nya bi ho okay ne mom say e ho behia say ye behu a ye be refer wa ko any other place a mo ye that specific scan say mo yes adwuma yo mo yes adwuma na nkasa ho okay promotion bi be koso ana promotion bi ho ha ekoso okay and I best start to me ya yesi mi ya the ashase okay and that promotion we know the first 300 people omo ye ma omo hwa wache na emma no e be mo discount okay na ya mo fertility package bi a e betimi aboa ama yawe bi e wo ho no ye betwiti a make sure say nyinsan beba ansa na ye jai wo mu location ye fa location no branches in the doors okay ebi o Kaswa branch no Ota City Akweli Ota City hwa branches so Kumasi Kumasi branch no Kwamo ejoso Kwamo for junction so hwa e Baptist Church no obesi nyanyan wo Sunyane branch no Fear Pre okay baby ankane na GN Bank e wono a domanso so your SS locals area hwa e Gift FM Jamai South so your Japekrum fitamu hwa aho nyina number abefre na obenyanyan no ena me di to jane ti fa na frɛ na yenti me no mo nkomo no ento aso number no 0249 200 555 me see number no so bio 0249 200 555 promo no ne ma wo mu dɔso okay ebredu sa so betumi afrɛ kra age mo nchiremu okay ebe ma nchiremu no na you best start registration no beginning of next month okay and you best start registration October ni mo you best start good you best start registration no na unya your registration we dia said the other time a free scan no this time so free scan ho
Emma ni bi. And edru a obeton so discount esan wo bebre. Okay. Enti yenye ne sa na entimi fa mo Emma no. Na omu hia ye mo aye pa. Okay, yeda se abusu na se Star Health Clinic Dr. Isaac Frimpong ene ne na twetwe enkomo na ansa mekono Dominion Herbal Powder eye powder wo hia bi edi asi wo mpatu sura no pa enso hie no asa bi agum no anu a na wanom enwumere so no aye ne sa boost immune system onya ahode foforo e de ko adwuma so sa so na Dominion Herbal Ointment nso aba wo na ba bia ye wo ye bia na we no fatwitwi fatwitwi wapos wachiri bramo wona kokko ba bia ye wo ye bia no na wo de atwitwi Mr. Nru Abusu ewo pharmacist and afi license herbal ne chemical shops ahodo nyina emu 0543158195 and o mama na 0249591843 no afre Dominion for na me kwai de enra na ye pastor Jojo Darcy a birthday or ye sofo last call chapel Asamankese branch Nyankopon enhira opa ho kani Matilda Owusu asabi asofo maame ene wo ba maame ama smile se omoma awodapa shronko nene eye nua Sandra abebio and so a birthday happy birthday to you Sandy oye adwuma no ema ne yefe pa nyamenya okese happy birthday so nkoma nana kwaku oware yo wa Asante Mampo wede onim se Asante Mampo de na se akwasinsia ene de ema wo happy birthday to you da ye ho aba ye ba de akachi no ebeto aso na kai se wo me bobo nymajeje ye ni no omo ye krado ye basisia Happy Crowd Nkrumah Memorial Day for me and mine to yours. Atasa. It's no Baba Kabasun Kombra Usape Jumezido or the Fantido president for the Brothers and Sisters Association. Now in there a holiday special edition and that yes bro. Now minim there and Uncle Jumana there and no Uncle School no mepede ebeji wenyu ana ho sepe wo ho sepedo umpono mpanyin fose sa group be dawa na ofrana pa nti no se azachi heneza na se in there was the celebrate nyimpa obo nkofo ano ehu na oje Ghana si hono ma no otwede ye jihene nyua ye papa nti no za otinye there in there enyama nkotin na meze ho sepe bro in there maka mutam abo kwa kesi bi o Ghana hade one tamano se ye share enyom ye wo krom hade ya dem po kwa bi obe hits na mze on toka mutum ye kare ye bo class off head kra masa onye easy but the book ya me no hade ya de pay hit after hit and that wasn't my hand wo krom hade where too much minim how wen if you know maton safra won hade ya worry ba na wabeji he nyu na ya san nyu wona twetwe nkomo ye bi san won there secret ne ya ba zo won yima ye na adakwas no wontum na wonsu na wonso wonji honizin damara see baby biara wo bia no tinafo me na in there menye Bethel revival kwa and that yes ahosepen ebro wo fie David o menchan o hade kwa no so wa set up why you ready be pe hanky mo me hanky wo no be do basa no asama David akwa we too much hit after hit nyame adum wow nyame adum na Better Revival kwa wo fira sorum Global Evangelical Church okay hona ya kwa sorry okay na wo chemo wo from wunyina wo from one parish yes nyina from one parish oh yeah Trinity Parish Kotobabi yeah, okay yeah. I am research kaka. No was a bargain. No so say you find ye pede ye ke obi about one. I think so where did you the Volvo me ana Volvo me. Okay. Ndo ba yirwa. Ndo ba yirwa but ye mam Volvo me. What does it mean Ocheden? Just say ahoto wa hotum. Ampa. Yeah. Ahoto wa hotom ampa. It's no and ye ba ya ahoto wa hotom. Ye ba ya nyama o Adom TV do inya ne baby ada aha ina ibenya nti no kwafo why ready am man na kwafo mo aha na mo nto won nke David wo kwafo no okay why baby kekre bi wo ha de my very excited nti in there want to for me na mo fa Bethel Revival kwa mbro hon nti no kwafo wanga ka won homa me na yema hia na hwefo we enjoy won kakra na
ya basam ya twetwe nkomo biom David nyame hye ho ne bebre wori adwuma pa wo Ghana ha de pa take us away yet to nyom in a language a been paying tase but the song will move you and you will move what to the point that hey like you are so good and I pay back home my other one I say because while my end holiday no I am very special but one year no I'm not sure we don't know where we are okay now I be thinking what to war work as some be them say yeah, because I predominantly like I before. I saw no another kwano. I saw no say like predominantly I be. Okay. Those times EP church. Okay. And this is your EP church. And EP church na ten ho fi EP church na nka sounds. This is the global evangelical church. Okay. And see bebre na I before. Into na ya shedana. Yeah, so I see. Into mpocho bi o wa de ya bi ya igbeni ana. Into say ebe chapel ho na say nta igbeni kra na. Wo ba kire wa na. Oh, I know the obeti ase. But on say ya sorry nkasa won. Your two services. And see first service na ye enye aigbe. First service na ye brofo. And a second service na aigbe by translate ko e okay. And at least say mo be dem bia na better. Definitely. Wow. You baba ho. Because when I saw her by the papa. Hey, go do. No, as a marriage, na yanka some fa nimpa management because as a cra onye easy. The be manage nipa. Na me what do so papa nya won nyina enyi. E mpo no da wa pon ho kakra na wo zo na be gina ha de. Inti no why then how do you manage? Even though you're door so but entiasia or entiasia obiatia say your leadership your nkofo ya select your mo say omo hwe kwan so enti bibie ni a leadership na decide enye say ebia ye ja members no on their own but you take views from members no na leadership no ahwe na ebe tumi aya like ebeboa obia enti with management na there obia te ne role ase enti even though we a member but you other sub committees are ejuma ne doso enti executives ne say na be say 11 okay 11 executives yes 11 and so members ne as at now your books mo no be say 120 okay enti one share akoye say Ghana doctor and a patient ratio ni bi no exactly enti ejuma ne wo ha ye chichegu ye nyina so enti etumi set up small groups okay mo dem hwe we my mo dem hwe na obi ade ne dia album enti saa na ye no enti ase ne wo ho obi anim ejuma wa so ye you know strategy power because lipa 120 and chichema nyanda ma obi bomb hu do mbo enti no I good try but me na wo mo bebre binum ye doctors there are nurses wow what's then we'll find the time you know impono one rehearsals no yeah how many times in a week enti normally 2 times in a week but 2 times in a week no I think to me I say 3 times 4 times in a week depending on programs sorry so what program I think say program was sorry or best revival say Monday to Sunday say and some other programs so outside even though bebre na met me aka say bebre na best 85% no yeah ejuma and I say 15-10% near a omku school okay nti obi enni ho a ye beka say or full time obi enya full time nti most of the times no say ye pon ejuma rehearsals na enyumre apart from Saturday square enyumre 5 nti Thursdays na say na enyumre 7 nti pon ejuma na by rehearsals there was studio session so more times ye pon ejuma nti den pa say during ebia working hours no ebia ye betumi enya time
there maybe I just say ya share that so okay we there very important or say pay particular attention to and not a be more jiji leave okay na yeah there sa but more times na your free times near and you wear after juma na say weekends when you easy but one thing on my menu is a worry when you young people I wasn't waiting to from the way in juma say that's something you know yes because in these times bring you home. Yeah. Hey, see the back of the area where you mobile be we pon abre. Na ka denya da jila ka tna chepo dey maka. Ya mi shon. And I'm paying phone so mo. Mpanyinfo. Mama phone papa phone so. Wow. Yeah. In bibia, and maybe a tiamana no dem kasa dodo. Because I enjoy no mo. Into no mo kwacho photo kakra ma mo che bia me gym. Na Erica sa no na Erica bibi there. Wo programs as the channel for fair from one pie. Fair pie. Okay, see, so be your to the bazin, a be a pano or war pado invite better revival choir quando home. A quando. Okay, members will number to go. But you enjoy it, I'm here. Very necessary. Into the watch out. What's on fire any shadow? Hey, what's my no crowd or come? I'm not only a fine papa plenty watch out. Oh my okay, oh my go. Okay, so yeah, the befa aseda nyumo kakra, we say ndenya me ase, on purpose or the abedu. I say as a choir and as a nation too. I'm saying nyame nyama bepi o abrabo, so person fa kunyo so ndenya me ase. It's when me kakra beto aseda nyum kakra, I ndenya me ase. Ansana ya call into the native ya agbaja kakra. Okay. Chema ye raw sum. Makwan wo hono, moko mko to join wo hono no answer my wo fa inu. Okay, David.